ngasi phong ki base phong singdagi mapalam gi ba paw khor lakho sarkan manipur top channel gi mai ke digi myam na thamji ahan mada naharol gi thodang poksi du phong gi ba paw mana loksage Congo da rebel singna kidnap taw khrabi Nupi amabu mi thonghalaga namduna Pijakhre UN Congo da rebel singna kidnap taw khrabi Nupi amabu mi thonghalaga namduna Pijakhre haina Congolese writers groups na United Nations Security Council da phong dokre Women's Rights Group Females Solidarity for Integrated Peace and Development SOFEPADI na Nupi edugi wari edu lan thokliba nongpok thangba Congo gi matang na member taraga manga leibu Security Council da pikiba warol da phongdokibani UN Security Council asina Congo regular briefing ama sataki House government force amadi rebel group singi marakta me thagi athengma saruktagi hauraga akkan mamongda khothoknari bani hari lusingena haikibada COGI militancy na kidnap tawkibi Nupi edu hana na phakraba imungunungi member sing amagi thadokmal oina ba ransom piba sakhiba matamna thaudo du thokibani hari Nupi asina writers group da phongdokibada maphamadura hanjina karak rep tabiki masigi matung tarakpada nupa amadi militant singi mangakta thangna lenduna halaba matungda Mathibong Maril Chingthoklaga matung mangonda thongna bakhangalaki rebel singa duna mangonda ising patra anikak piraklaga thongna bakhanganki magna mi thongna matung maphamadura leiriba bandi singa duna Pijakhre hari Lusingge na hakibada numit kharani gi matung tarakpada thadoraki adumaina mayumda hankiba lambida atopa militant group amana kidnap taraga hanjina rep tawbiki hari masida sumhakpu amuk mi thongalaga sanki Lusingge na anisuba militant group adugi maming mathana singbadi phongdokide COE gi maikedi di hiramadugi matangda karigumba comment amata pirakide CODE khulai paiba militia group kya gi manungda ama oiribani rebel singasina Congo gi mineral marangkaina leiba lamda maduda matam sangna gi oina khuthokna duna lakibani conflict adu miyoisa kya sire aduga miyoy million kya mana laifam safam lehankide Congo gi army su me thagi athengba saruktagi horaga M23 rebel group singna akan mamongda khuthokna duna lakibani English singani ga taragani thoi amari tarago humdoi gi mamangda lalhau sathakraba matung tarakpada M23 rebel group asina offensive sathaduna laklibani UN gi santi ngakpo lanmi singsu hokibasei kulom helaba matam asida Congo da deploy tawduna lakhibani hairi nongpok thangba Congo gi lamdam asida rebel singna kidnap tawraga mibo hatokpiba amadi ransom tanbagi thawong sing atumak toina sathaduna laklaba thawong ama oidi hairiana pausina makhatana su phongdorakli atopa pawmana Udaipur mihata senaba sing sibigi dandi pinaba imung manungsu security pinaba victim gi masana demand tawkhre haukiba lepapu punumita Rajasthan gi Udaipur da Taylor amabu thangna yanduna masum lenduna hatkibagi thaudokta senariba Muslim ani edu nungthil pawapta phangsi tawduna hanaba victim gi masanu pana mari lenaba singda demand tawkhre loinana makhoigi imung manungda leiriba threat adu yenglaga security pinaba su Rajasthan government na taksinkhre victim gi masanu payas na phongdokibada miad adu sathadringai mamangda maki mapada threaten kya tawrakhrabasu police na matam sana security pigide maduna lebak thipa thaudo do thokibani haujik su makhoigi imung manungda leiriba threat adu yenglaga masa yauna imung manungi miyoi singi security pigadabani miad asida senariba Maril miyoi sing adu nongmaina kaptuna hatpa natragana phangsi tawduna hatkadabani victim gi loinabi gasodana sungarang Maril sing adu phangsi tawduna hatnaba phongdokpa leikrabani gasoda gi maikedi phongdokibada maki mapurebda threaten kya tawrakhiba aduna numit kya ni thabak sukide masina maram oiraga police ta complaint tawkibani adubo police na karigumba thaba amata lakhide Rajasthan gi chief minister Ashok Gehlot na ngasi victim family gi onakre loinana victim gi imung manungda shell gi tengbang pikhibaga loinana imung manungi miyoyama masa gi qualification ga sanana thabak pigani hain su thajaba piramkhre amaramda thaudo osig mari lainana ngasi Rajasthan gi mafam kya tension wangna lekhi miad asigi mayokta Udaipur yamlaba miyam saffron flexing paiduna mass release akhi hainasu pausina palakli makasa tarak poina sanaleba poksi da phongba to papaukrana miyamna online gi kuthangda pot leibada section bigi matam oire tis gangte
मियामना सोशल मीडिया न सिंग यावना ऑनलाइन की खुथांग न पोट लैथोक लैसिन तौनब मतमदा लाना से लाथोखिबना सिंग सिंग थेंगनरी मसिना मरम ओइरगा मियामना सु पोटलम सिंग सी लैबदा सेक्शनबगी मतम मदु ओइरे हैना मणिपुर पुलिस की आईजी हैस्ती गांगतेना फोंदोखरे ngasi ahan Manipur Rifles ki officer club ta paumi sing unaba mada mahna hai social platform da pot yon sinaraga nam thak tawduna se lak thulamba Rajasthan gi fraud star ani Manipur gi cyber crime police station gi SIN Bobon Chandra na lusingba kangbu amasatuna jun kun ga mari da fakat pangamle पुलिस ना फगलाबा फ्रॉड स्टार अनि एदुदी राजस्थान की कलारी विलेज तगी जकर खान से कुनगमंगा अमदी खुल असिमक्तदिगी फकरू से कुनगमापन कवी मखोय अनिमा राजस्थान पुलिस का खुसमनदुना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मणिपुर की कंबु अमना फगत पंगम खिबनी अरान ममोंगदा थाजहनुना यामलब सेनपम लाउथोक्रे हाइना पुलिस स्टेशन असिदा लमदम असिदगी मियोय अमना सही सिगी जुन तरागा तरेता अयिबा कंप्लेन अमा तरखि मांगना पिशलखिबा कंप्लेन अदुदा हाई इम्फाल एयरपोर्ट ता CISF ओइना थबक तौबनी हाइना मसक ताकसब मियोय अमना सोशल मीडिया दा माके पोस्टिंग मफम होंगना मरम ओइरगा इमुंग मनुंगी पोलम सिंग योनथोकलगे हाइना थगलक थेंगनखि तुंगदा कंप्लेनेट असिना पोट योननब थगलकदिबा मियोय सिगा पाव फाउनरब मतुंग थेंगथांग नाइना माकना थगलकदिबदु लैनबगिदमक यामलब सेनफम सिंग अदु बैंक अकाउंट की खुथांगदा हापखि लमदम की मियामनसु सोशल मीडिया थगलकपा सिगुमसिंग असिदगी सेक्शन व्यू लोइनना यारिबा मखै सोशल मीडिया मसा मसा की आइडेंटिटी कार्ड सिंग मरु ओइना आधार कार्ड पान कार्ड सिंग थगटपिगनो हाइखि पुलिस ना फगलाबा मियोय अनि असिदगी मखोइना सिजिनरम मोबाइल फोन यावना सिम कार्ड सिंग सु फगले लोइनना मखोइना आरानबा थबक सिंग असि चथबदा सिजिनबा ओइरमगनी सिंगनबा बैंक अकाउंट अनि पाउमी सिंग उनाबदुदा DIG इंटेलिजेंस अमदी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की SP सु यावखि अमदी फ्रीज तौशिलगा थमख्रे हाइना पाउसी इसना सुमखातान सुपलकली अतोपा पावमना कीव की ओट नाइबदगी इथनिक रशियन सिंगमसुम रशियन ngangbasing ngaknaba यूक्रेन लंदाबनी पुतिन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अमसुम न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन की मतंगदा डायलॉग अमा सथनबा मॉस्कोना थोंग हांगदोक्तुना थमलकली हाइना ngasi रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाइख्रे रशिया ने यूक्रेन लंदाख्रब फावदसु मॉस्को अमसुम वाशिंगटन अनिमंगना न्यूक्लियर खुलाइसिंगी वाथोक मतांगना वारी सानबा लेप्तना सथबगी मरुओइबदु लुमना लौदुना लाखि मखोय अनिगी मरक्ता सौरकना न्यूक्लियर वार डेट लिसिंग तरागा मथरुम लेबगा लोइनना लेबा अनि एसिना मलेंगी ख्वाइदिगी साबो न्यूक्लियर पावर सिंग अदु ओइरि रशिया ना पाक्तकना मांग तखनबा ngamba खुसु खुलाइसिंगी नन प्रोलिफरेशन रेजिम सिंग अदु ngakतुना मसुम आर्म्स कंट्रोल की हिरमदा फिबम फगतहंदुना स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लेहनबगी डायलॉग सथनबा थोंग हांगली हैना माकी मयुम सिटी सेंट पीटर्सबर्ग लीगल फोरम अमदा वांगांगबदा पुतिन हाइखि हाइरिबा थबक सिंग असि पुना अवाबा खंगना थबक तौबा मथौ तागने मसुम डोनबास तंग असि थोकलिबा असि अमुहना थोकदबदगी थिंगनबगी लंबीदा सटकदबनि हाइनसु मांग हाइखि रशिया की लुसिंग मदुनो हाइकी मॉस्को न यूक्रेन लंदारिबसी कीव की ओट नैबदगी नोंपोक थांगो डोनबास लमदम लैरिबा इथनिक रशियन सिंगमसुम रशियन ngangbasing अदु ngaknabani मियोइबा जाति की मयुक्ता क्राइम सिंग चथबगी यूक्रेन बु मराल सिरदुनु ngasi सगोल सुनुमिता हारिबा वफम सिंग अदु अमुका हना हाइकियना पाउसना सुमखाताना पालकली हौजिकोइना दि मैम पाउस मतासे लुसिंजरगे मसुम अनौनौब इपाउसिंग अपडेट मैम द लेप लेतना पिजरके हन सु चैनल सिगी मेकेदिगी मैम थमजरी मैम पुना अपडेट ngamiनसी एंड थैंक यू